اف در کلها هولێرێ یا پەیتەختە هەرێما کوردستانەیە. اف کلها کۆ دیرۆکێک دەوڵەمەند لەشون خوا veşartiye. Ji bilî taybetmendiya wê ya dîrokî, lê hejmarek mezin ji xelkê bi hemû pêkhateyên xwe ve li derdora xwe kom dike. Çi bazirgan bin, çi geştiyar bin. Ya herî balkêş ku bazara wê kelhê di çend salên borî de, dukan û bazirganên penaberên Sûrî bi giştî û yên Rojavayê Kurdistanê bi taybetî li xwe hem bêz kiriye û dîtina dukanên cuda cuda yên penaberên Sûrî bi awayekî berfereh berçav bûye. Wekû şopandinekî di nava dukanên penaberên Sûrî de ew penaberên ku ji destpêka krîza Sûriyê sala 2011 dest pê kirî, berê xwe dane Herêma Kurdistanê û lê neştecî bûn. Şer û pevçûn li dû xwe ve hiştin, wan penaberan karîn çand û taybetmendiyên geleriyên welatên xwe di hizrûşiyanên xwe de hilbigirin. Wan penaberan li gorî karînên xwe yên sînordar, karîn wê çand û taybetmendiyê wergerînin ser erdê û dest bi vekirina dukanan kirin û xwarin û vixwarinên xwe yên gelerî têde firotin. Hem da ku debara jiyana xwe bikin û hem da ku hizrûşiyanên xwe wek cudahiyekî di nava xelkên Başûrê Kurdistanê de biçînin. والله پیشی تمام نظام خلقی ودر نظام بود مجوانا خوارنا نداخستن یعنی خوارنا نبود تبلنا نبود طعمنا نبود حتى على الملات عودي سرما پیشی نخوارن درو هیدی دی کو عودي سرما خوارنا خوش دی کو طعم خوش خوش بو او بو حتى کن عودي سر به خوارنا خوش يعني تراث مری ونه ودر خوارنا تشتی غریب بری داخل بی بازاره برا بعلم سر غریب تشتی خوارنا غریب خوش يعني برا ملات عودي سر بس نو هم خوارنا وانت علمن او نجد علمن خوش يعني خوارنا هب علم تشتی تراث هب من الجم هب يعني بقول لك خوش بطش خالد الملاجی کو ابخاج بازار حلبیه اف دو سالین ویه یکم شیرانگهک سوری دناوا بازارا کله دفکریه و بحثا جورین شیرانیه د دکان خود دکه. كان أول محل بالقلعة بيفتح أو بإربيل ممكن. دكان من يا كم شيرانجهك بود بازارك الهيدا او بشترگلك داخواز سر شیرانیه ماین جور بجور هاتن کرن جبر کل ویدره تنی هندک جورن شیرانیه هبون او با آوایکی نگلک باش دهاتن درست کرن. جبلی جورین خوارنی هجمارک پنابرین کو خودان باورنامه انزانستی بون جبر کو دروشک آلوز دبون نچار بون کو هجمارک کارین دنجی بکن وک چاکسازی و گلک کارین دستی. بخوا خريجي كلية أدب عربي مستزماني عربي بو بس هات من كردستاني وتقريبا 6 سالي من كردستاني كاري موبايل دكم صياني وتصليح والحمد لله بري أزب خورتكي شغلين خلكي بيدكي بو تقريبا 4 سال اسبيرما دور الحمد لله وام حل شغل حالي خو بكري كاري ما كلكي باقج و ان راست اندكاري خود ومجيهات اندكاري خود تجاري يعني خلاف وانا كريج بو كار و افتشتانا ابدا يعني كيف ما قلت جمرتي والحمد لله يعني ازبم قيتين جمع بيتر قدر جم خلكي خو جبلی پنابرین کوچبر روشا تبلیغوی پنابری هریما کردستانی بون هجمارک کسین دنجی بری خدان هریما کردستانی و پروژین خاله درست کرن و برفرح کرن تا کو پنجمورا کاری خو لهریما کردستانی درست بکن. عمل سوري شون لبنانش لبناني مهات نفر تقريبا 6 سالة ما تشبويه مكاري قهوة كر بري 6 سالة زيادة زحمة يعني نزاني بقهوة تشبو قهوة لكن قهوة نزاني أو يك ثقافة ونماني في قهوة مع شركة الفرداني محمد سما داخل توزيع كرن أفرع ما زيادة كرن نفر والحمد لله أنا كثقافة كنو بشتك أقدجي زيادة كيفاش قهوة رهات وتين معاملة ما كامل بونه كامل خلكي كردستاني بري نبون بري نتقارن قهوة شاي بالجمانة دافر عمل هوليري هنم توزيع جملة مفرغ دكن تشكيل بيجي مثلا كي برسد بقهوة عبد ذاق البن درجة يعني جي خوشترني قال لك قهوة أنا أصناف أنا الحمد لله أمشيت كسرت قهوة فريشة نوي على طول نوي قهوة ما فکرین آوان دکانان ریاکار بو هجمارک جوانین بیکار ودکه گوبویه که او جوان در فتین کار به دست خواتینن. وكن هاك بيجن مثلا اگر او خورتي يكون جرو جافا هفالي بيتن يعني كسك ويناز دكي قال جم خوي بشغلنا طبيعي يعني وقال لك يجي بيرم مرتاح. پنابرین سوری و خلکین جهه کف خوشیا خو به وان دکانان نشان دادن و هاد بیجن. راس خوارنا كان زوزر خوش درجه كان. من روزانه قربين بو بازار ديم لا او برادري خوادين دكن دكم. دست خوشياني دكم ان شاء الله خوارس خيار زاد دكم.
خوانا كان هم باش بعام هاي تقريبا شغل صالة كوني بأم بحصان أنه أف محل فابيا وقالك كيف خوش من شيء كردية فلكلوريا كفنا خاصة كم تندنجي بصراني بريتن أم دبينن قالك خليك جيتن وخاصة أم طلابة جامعنا أنا فترة أمو هفالة خاطر بدم قحوة بتخون طعمها قحوة قالك خوشة يعني تتشخط بيجي أو بهنا سوري جيتي بهنا دنجي أفتشتي خوش جيتن أم قالك جارا جيتن أفيداري أم كيف هر كيف خوش دبنكم محلك يخلكي روش آوا بتش سوري جيبه أم وانا فيداري من نافادا بنشي حلوياتا بتشي جلابة من هالتعاملات خوشة لما هلم تموت حسمة ولا تخوة بيك كردستان ولا تم هالكسياجي بس هر تشتكي يعني نزيكي مو بهر خوشتنا بریا پنابریه و تکلیا وان پنابران به خلک جهره به هفگوهرتنا چاند و روشنبیریه تکرن و او یک بخاره سینوران دشکینه و تکلیا وان به هفره تابلو یک جهمو پکاتیان درست دکه کب کیف و خوشی تکلی به هفره دکن. بهار عدنان